na ya juada da foforo kra awrade aye nti ye madada ni nyina atwa mu anurade no nti mfa nura mehye nem na ya juada fresh day said the enra ye na nkoyie kura ennade kan kura nsema ho ebe koyie tire se nuanom na ye krado age won mu adwada da ai de leje firi mu ame adom wa chekere na wure na watimi aba tire se ya faso amom nyina akwa aba oban ene mame anopai ye mo ache mo akwa aba yeah bia boko de nyame adom de nyame ase bia boko yeah boko ai nyame de wa bedu abeka ye hu de enu so achekere busua ni nyina nso wure yeah ai se wo ntimi anso wo ho de antekan for de ni obeda yi ti de nyame ase so de mo atwa na wotwe ni bibia koyie ti well and October the 29 is that correct? Yes, correct. Ma answer me cosmetic and that BBS digital multimedia jiboko no me na obiase our multimedia Accra Kumasi and everywhere na menda eye ahafofo ene kwabenfo ene kumawufo so me no masi kuna hene kumawu man hene ene nananu mu nyina trakonya madaroma me da mu nyina amasi anopai na mo nkwaso adofo ne is not the time to go about names. Bro agreeing into aseso. Enti me damu nyina amase for now. Me name Mebushi nyina yakase damase for joining us to be part of a era Kofika Sedako the 1 week observation. Ya do biase. Onyame adoma me gidi say 19th of November. Say the musi chire dono. Mo besa aba abetai Minimia Apia Stadium. Musa betai Minimia Apia Stadium. Owa betai at your kwanso koso. Na Kofi Job so ebediem komo echi. Me do bibia ase for now. Yaba back to the studios. Echesa ezabra bokoso. No matter the situation. Inti also shawoding say oh na oto na odi afi na ato mono no. Catch on say TB onyame no be dini ye. It's very important and yet easy. Obi obeka che say una ana waja ofiri mu a ene age woni umpedi pakona sem ana na sitina ne nya wasem se o papa ene o maame obi biara omu ba akokora film enti mamudue mo aturu nyina akora ni o de due eye ewiase ne kra bibi ma okora sonko ti mesrewa wo de ndi afi kra na esi nti bia woni so tan o se ya wo de wo ye ho wo de tobo ase asoro kire na ebo gidi ni nyina no ni nyina eba ma hu wiase baby said the city this house actually bubu ba nyina no onyame nam ne kwan so be mana da din ama obebusa ho say e ba ne sen nti onyame na ye bibia de nya ne say wa ato eni ka wakoma to ye onyame na obedi ni ye yen ka say ensi ba ye de a won su a ye besi no hyehye wo hu ye onyame wo wafa won su a wagya ana wagya no na nyina ate ase mesrew fa olas nyina fa krokro mu fa hwaho mu fa hwo mu fa do mu until say obaba me situation ni bi no until dem kire ase sadati o until say obaba situation until me to yam say jo mama o say ansana baba be president no me ma bi won ma me ya until ase so ati di me srew afi na matiti ni pa bi ase ye otimi di 990 form efri eye kolebu eba multimedia na me nti ase me say di enko a ba say tu na say wanya aboafo ne onyame ahoden a wan wi ya wakra no obepa ho ntuma na onam na afi o kasa enye adwuma ketwa ti di betima ka cho nyina ne say it's not about death, it's about situation bi awom ena ho kire no pija ni mu enti enye wadwene say ukoka nkofo no mo de o mabambu ntem no da bi say tie bia ade a che nko ade onyame ne obedi ni yi amen enye easy obi ka cho say emu da ho sa ade aboa pure water asesa enchine asesa koko asesa pano asesa bidie asesa edanka asesa school fees asesa chayabem books asesa ene lorry fare asesa eti nye kasa bebrebe ni bimu ye ginyame edi se onyame ni ebedi ni na afi yasre nyame se omma ye mpanyimfo dodo na edi enim nyansa ene adwene a efo man no ko nyoma ni bebre nso ho man ke betime yiye nwofrim nemu adwinfini pesemkuminya ene eni bre na edufo de pe eju be hwe na dia bedu mpempen so edi anope ma me encourage you bedwam team ne ka cho say
bibia ni ho a esu nyame ye bibia ni bibia e ma bibia hunu na onna kom da na ho so nkyere wo da why it ka kire wo se ebeyi na ayi yesu on that note je be pon nonkono the nonkunu nya mo ye de krata mu ensema abetodwa no etifiri nsem ne bre on tem na afia de call line mamenda welbe kofia mpedu ase oni team no press la Vodafone anaman dache hene anafi wona can sound camera lighting set designers anafi makeup artists a driver for there by control for production assistants no perfect it will be biase also awajibra also hwe no so no we appreciate you so much inti ekosoka se hwe Adom TV titu ye bedwam na ye onyoma papa ede emawo ensema wo do atojo de boka ten de mere ma ye ho kwan ma revi ene sister Sandy wo ho ene fisem wo ho ene Wallace wo ho ene mpense mo ho se de bibia da no ye no ene de so nkokora di fe ko ya no pe jo mi de ye shase wo Daily Graphic Democrat anim na mpani ensa ena wonfoni da he kanema mpani John Ejekunkufo ewa ha Professor Kwesi Bochi former finance minister and Professor Aaron Michael Kwe, former Speaker of Parliament. One more, any baby can one wapa one say Ghana Emrabata and mature constitutional. One month say na woman no masuko no munye mun sakremu ebi wo ho a said they no man he kano ye ne maybe to nchen yanke edu no ho adada nti sampanifo kasafo na wapa won no eho na ba konso e wa ha mampani adodan kwa kufu ado na kan say I want to reverse free senior high school. Enti free senior high school ni de mampani che se ezio beto ewia bebo ebetim de etim enya de ebesan akọ na chibio enti eno so ho asem no say national science and maths quiz no wo mo edu won so a wo final no presec prempe ena adisco ena we ni final so Mahama supports dialogue on economy enti kanema mpani John Dramani Mahama so say economy no ehun konyasie hia na wono ofwa so say empanifo timisi hun konya na de achiachia no no mo hwe etnete no nti graphic de kratafa no na chese duonu nan no edikosi aduanan ba ko 24 ne 41 no ekeka ho no de eka bie enie the chronicle today Amba chronicle to so chronicle de mfoni no kese pa na da ha no eye eyi ochire daako ena kenoforiata gabi asem na making na wo masem a wo mienu wo tinkonwa mu ha wo hwe omanim a wo di hu nkomo no almost say $790 million expected to hit Bank of Ghana account to ease pressure on the cedi gabi ochire daako ene da no die say Ghana for hwe anim say $790 million beba beto Ghana account mu na cedi no a watena dollar watena cedi konso no wo de eyi no afiri ne konso enti eno ye asem kese pa na elections no so NDC fo asase no eno so ho asem ewo ahanum sei kanda pa so chese na ni age pa fi so hwese de amai bi so bo Ghana ban aba so se ba no bambo ho nsem a Ghana konkan pa sumdwe no guso a wa ha no a na chese ye nuonyam hyede ma Ghana enti yokoka we ewo atifi do mantem ode ehyen biti se moto ene cars koma security anase bambo nyumeku ewo sa empotem ho nti the chronicle canon. If a woman killed as mining pit dug under her house collapses. Hey. Adom if you are senior to 2 hours and aye na cha say dey nwanwa areho no say say ne toilet ho na say ye tua na akopie. Oh gosh. Na de no ekoshemu. Ti so badwamonline.com asasem yesi wo sentimental em say konongo mpotamo ho okomu a sasem no ewo ho yareho sampa wompie na ka bi abono na wontu kwan bi onyare ye wono ate ne fie no etutu fom agudie no a ye hwehwe gold akopie ne dem amenne ne jana nso ti Erastus asare donko na dia benti enie se de ohunu no sa no na de ni mo hai pepepe sameka mi se odumase the private toilet no but the point is if you are now treat no maintain hai me hu se modi galam se hu nkoma na if you ojiri se ati ase se yetu ase de yanti ase
Yanti asia ya dia no kakeke but because because me feel say nyachi ni mpo bibi e di adanse say oh god ye nya ready say e besesa ye betu because tutwi bi e ni wo because dia wo ye so tufu akasa mampanya akasa kwabna sante kasa efia mankwe kasa diamond kasa so ye gira nya say yasesa ho afi kwa na agent sem serious nti binim ye nso nso de ene hwehwemu aba na chese ya nya careful kra maybe 2025 ye be sha se akransu de man ye hunu no de se won fa ho na ye kana se wote ho na se wo so fa ho de je se nyina ye boa no go ya nya careful 2025 ensuo ye be kra ya nkra untimi entonsuo because ne boa no de ye be ye no contribution ni say menu nyina ye illegal mining ye kan mo se munti bida enu achi yare akura de bra ye nwie hu asem ka ho yare ade bre ye nyina asoman no ye because ene wo hwe hospital facilities nkra na eni ho kra no ana etimi so ye hu asesen na yare asa bebu nkabe so ti mesre ena o kan na de mampanya bem no oh mampan commander in chief my friend my benti ni bi wana you know commander in chief ebu abempa o na ha adwene commander in chief untimi nko illegal mining Ghana tumi nyina wo nipa baako ho nipa no ọkụ atia efoma gudi a yentunu ne kwa so eye ne din kasasa the president is talking everywhere. I don't know, but Mampenyi, I think that kasa. That's why Mampenyi mesra say wa pro bona awko konokwan. Enye bere ha obeke ka je na metwa factory no metwa ba ekwa. Nye sa bere ni ni o. Eye bere so ka kire say ye wanweyem. E de na wo ye kandifo no wo ya man. E bere ka kire say illegal mine wo approach no faili. Eji wo adopt a different approach. But the wo ye de any aprobo bebre ba okoye ya. Etete fafasu. Mampenyi Wadaroma, come back and address us. Can be betrayed na way there. I had to say nyanka. Ye ni obia or can be just ye de adwane fi kwa ye mu ba. Nti mun kama komantu me no nsia e be nya adwane adi. Waja obia saram. Ba waja obia saram so de amamban e wonsunsanso no kan se beba wo so. So to ye jeje mu sa de a e wonsunsanso no e beba wo brabo na nkasa so. Sometimes no anamo mo prayer me pray be kasem but ye kika kono enu ntina na ebi ni mo kase se wonye obi a wo ka illegal mining ho de ene wana mo ntu ni sra e wo fom se won practice ana obusuani ana waba mu nipa bi ana odofo bi practice illegal mining dia ma be clearly ene wa wo kika na wo fom dodo e wo fom papa se me ma mi nipa na nam sa kwa busu ana wa firi mu a e be na me de ho achew yes, so I want change na. Yeah, I want change na. Nti korongo fo ze face obia hu say ne na otu fo kan. Na wona na mu a wasase so DC mu a MMDCs na uko kakra na there say yentu DC fo ka. It is a compromise. Yentu DC fo ka. It is o baby illegal mine bi wo hono no ba no o man ya. Obeyi na nyam na adwuma. Nada ni entu amuka ade. Ani wo chese omo salary. Chese nyoma bebre wo akoso. E kwa be na omo survive omo mabusi. Ba fia we nwa. Ghana nko na onya kwanya wa ba adwuma ukobosome be nsie enum. As I speak to you now. Enipa dodo bi on every day omo bom prum. Ebi wo sa ba bi etrudin. NIA Uzeva. Ebesi ne entu amuka. 6 months, 8 months, 1 year. Na obi ye adwuma 1 year na 1 month kra no upa ne chokra say Mr. Nadia atia fa show me e be share next month enu kra no the way she shake ni pa bugu fom na no dey survive nti wuntu ya ne ka no be man sorry multimedia management so wo mo dey agai so ata iti yesre covid yi mu nyina ye tu ya yesre nyasi ye kasa say nti na sometime bi nim say mo de mu ni enyim de ekoso pa ba man pay wadaroma enye time o de kwa proboni o de open hospitals e organ nyina amaye. What we want you to tell us, address us, catch the operation. I'm a cry, I mean, dear big cry, say, over the buy a penny and woofy, or banana becassa. What say, dear, what's here, dear, no fancy, near Diatum and Ocasansua.
who say adebeche no akoma to yam bibia hye na kwan so mampani anya nimtia wa sa wo no abusua kura no wo fie na enne sikasem wo fom a I think so one family ni hia no modidi nko oh enne ne ma mampani efe Ghana wontime fa sika me show bia botu baako as a matter of fact efe kwasi ada nwure no nwotwe na nka mampani gina yen TV so wo yen radio stations ahodo so enne ne manfo di nkomo ne me di nkomo mema mahunu ne yakoso wiase nyina ho kire no wo ho nanso me yesei mampani sasa mu esa wo ka enipa na komatua so sade akura wonim so wo bambofo bi o pani bi a wo hunu de ye komu mampani anu akura keke etimi ma akoma eba fom ene yenhwe yasa cement o 80 Ghana cedi cement 80 Ghana cedi nti ya fe ne yebesi adan ebede onyambe ya makwa na ekosoro ya makwa na ekosoro ya sisi ehu nkran kwa asori a nkran hyansam no wo ho se wo nyame nti emu ho abonfia bebre eno de ye di so na so ba reality na eni amamu enhyeda nkoyi mampani good news aba ena na atuata mamicha the policy MMDCs ni etuaka ayo we de na ye fast for me ya so we de na area no ti na me da se wo de na so no se twentwen ne na asiansa na bedu a ebeba bedu no na bibia sei no ma bibia sei ebeba bedu na bibia sei nti ama ne bremu a eye de ya bibia kasuma ese akache mampani se de modern born shine ni shine from what is it now aprobo sa ko wa sentimental I am piano so dos excellent yeah because I need a tape na ba wo stress here so you know after the okaza you don't care then hey only pan problem sa anyo mana mampanyin ye no what do you party you and wo di you na wo share bufu yes it's unfortunate say o masa akonya na ba what do you pa o bo so ba ye nim be stress ye fa tumi ma na se ne ye kura hye wabufu kura na wo ka kire ebiem se ende ya asem dia wo hye ase anwini ba bi ade esese ba yo brakabra emre na so wona ma menti ye mfansi ha afia emre na so no ya so nti no nkomo odi a kire wunue da nti ye mfansi ha papers no ne online stories so de besi ha no pay Professor Ike wala sa ye krado de agudie mu nsam eba ahosepe beto aso na fisem pese mu so aba na fidie ne na ha ene die mu sem bia pesa otie no wobetene ha kane yedase